Asirewe na Berami. Buriya warubizi ko Na Berami reka nyimuhe. Buriya wa muntu ari hano hasi abantu bawe bahageze. Berami. Mana abantu ba DJ baje batangiye kuza sasa rero ubu nibwo bigiye gutangira. Ariko umutingito w'inaruri. Umutingito w'intare nubuza wese kuri duka. Abantu ba DJ yo baje ibintu byose bitangiye gutangarana Mungu wa abantu ba DJ baje. Ese ni Anahaye muyango dore nari ripupe yaje. Umva banzanye. Reka ripupe banze mukubita akabanza mukubita karoza. Abanza ajye mu murongo muri mudu mubanze mujyane ripupe. Reka mbanze mereze ripupe akarabye ajye mu murongo. Godfather. Akarabyo kandi wi. Uribuka yaje uribuka ibintu yanyemereye. Ariko shari Ninde umuntu ufite amayiko ariko? Umuntu ufite amayiko. Buriya uri. Ni mweri. DJ wanje. Wimamagara. Thank you Christelle for the response. Ariko nk'ubu ngubu reka muri abantu bari ahangaha. Abantu rero buriya rero ngewe abantu bangiye batangiye kuza mu Rwanda merci. Urenga bo batangiye kubyuka wababonye ngo bari kwikurikiranya yaba batatu baraje sheri baraje abantu banje ibi ni iki kino kintu bagihaye tesha ni wowe bagihaye nyine Queen Ninde ukimaye yitwa Queen you are my queen you are the queen of my heart. Hano kuri mu nkure ku mwanya wa nyuma pe nasebye bigaragara. Queen Imana igumugisha isubiza aho ukuye vraiment. Wa nyuma vraiment. Mutamba waretse kunza. Dore soso wanje ababanje kunteguza ko hagiye gushya reba Bria. Bina ahora bikora buri gihe yamaze kumuturozeza ahita nkubita ikintu utapfa kumenya aho kivuye. Hari igihe ashobora kukigukubita kikizira kwa DJ. No kuri ni mu nkure muri pe ndakabije ndandagaye. Ariko gushimira Imana igumugisha. Mwamenyera Mutamba ari kuvuga ngo iki? Ariko hari umuntu gisiri kuguha witwa niba ari piki. Shano kuri kwibara diroro ni mungirimo. Uzi ko nifite ya nyuma na nyuma. Oya mama ihangane. Ibi ni iki? Ariko we nashakaga. Mbabarira nkuremo hano pe. Izina rya Yesu toka Satani. Mbabarira DJ.